Anya laki din! Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti nateng. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, pabayadakin ka. Bossing! Nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti kunana. Dagijay kano brokoli kan wombok. Isu tinasken ama ibiyahe, ta isu kano ti mabili. Nay, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sapa isu ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti ibagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit iti bukot kin na baga daw. Siya pa'y nag-lend kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Timbag tumamat no layunam ti ibayad mo kada kamay. Kuripot kamay, boss. Anya! Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpigsan na. Nayunamot nga rod titangdan mo kan kuanatan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kuana. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka, ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumal ita. Isungan usam da itawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto na itan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss? Urang mo tayo, 2 nga order arise. Kastoy ang mabisinak pa eh. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakad di mo. Ingkan mga, tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ako masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi kamot na nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan, manaw teintangdan kan ni bus mau. 150 nga rod lang. Puunay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukay tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyakla ang timakan anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di agkasapulan iti kargador. An-ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay, Oh. saan nakakita na kasta? Ay. Timang angot mo, kati sinako aripolyo, asaan pa'y analako di tarwar. Erkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Tas lamot ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno ba ta? Nakabang bangsit ni Berto. San sama nga digdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo na tagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na nga dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagijay. Ma'am, ni man laangan boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss. Hello, love.
Love? Joke ko lang. Siga mo di ka lamang manayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way dan. Kasta ka di. Mabalin ka ding ag-date time ton agpabagyo ak. Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo titi panawan ti love life mo. Awan mo dagas na. Ta single tato ah. Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan. Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In-off na matan. Apa ka katawa ka? Negosyo, ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-I love you ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nun nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo, anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw, tagan anos kin ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit, no anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siga. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanagkuripot ka mait kadag iti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbag laki din. Berto! Oy! Berto! Sikat ti sumuro ti bagyo May saklaan sir? Katanya ngay nga rod. At danto ba siguro kargador ni Fina amang tulong ken kay jay? Sus, sabay nagaduan natin dito pagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Kano napigsa ka? Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Pagputay, i-order mo na tayo. Ay kat idiskarga yun, uncle. Tani, ado ti order ko. Nagsakit nga ro dito, abaga kag karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga ro ti kunak. Iso rugrugyan na mga diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama, uncle. Bilangak lang daytoy kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak may nga agbagbagkat dito. Ay na, aw mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Siga ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Bertumo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utak. Ne, apay ngay madayo ka ngay. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatay. Sige, ma'am. Panawan ka ba, Tamapan ko ituloy abagkatan na gitinapatbate natin. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang ano saan ko amatil munti ka nukasangsango kayaw.
Hello, mahal. O, anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-textak mo ni dyan sekretaryam. Sigamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumat nga di pa'y kat agrayo akong ken ka. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Ha? Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako ma. Ay no, nagmayat na panunutan. Dua kami ka ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Asino ti kaduam amangan? Ni Berto? Ha? Di kargador nga imbong ko? Ay, di nakmanangawan ni ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. Saan ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti day tanga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastag iti kastoy ang panganan. Ma'am, awan pagbahayad ko Ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya asikat agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kami ko na jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka dititang tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamot tan, tibay bayad nakin ka? Dayta, akin na... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kinapigsam. Kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad nakin ka? Marurudak man. Madam, nagadumatin nagiti in-order mo amakan. Umanaylaan kanyak ti may nga order. O ayusan na itakukod, ma'am. Wala. Ay, wana, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti banglom. Ay, awan, ma'am. Sana ngagpabanglo. Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay boss, kasla na puro ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Jenna dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaugat? Nagditdabar to ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Day di kinapintas na? Kita nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di pinayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Jaberto. Ay, diyak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din Aberto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kiti! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Ha? Agorigor kan samot yan, Bina. Anya ti mapaspasama king ka.
Dadya kargador ti kayat mo apakiasawaan. Kanakan, mas kulado lang dadya ang mawan kwarta na. Wen, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samot tan kanakan. Anya laki din. Anya daytan na napasamak king ka. Kadwa mon angkel. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga min no sa anan nga agsubli. Boss, Saan nag-akasarsarita? Naputot ti ulo. ang amnaskan amaamuam ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anatang. Kaya't nakanukot beans, wumbok kan patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Ah, iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano na ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English na iya. Dahil ito mo timako na ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana nga ibat-bati kan isuksukat iti sa bali. Uy, ikarik dahil ta, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si kamagayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sa ungkarak ko man ni Mia. No da, Ay na, pasensya kan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak ka. ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka no na patiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din no da ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner di town. No da time na Pasensya kan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kinkwa na ngay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na, apaman asumang pag. Onya, nagatang mong ti sandal nga ibagbagam, Beshi. Nagatang ko ti dress ko. Nalpasta mo tinalangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Kan? Agawid ta nga rudan? Wenlatan Kayat ko pa'y timapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak ang mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige, agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaan ang mapantay dyan night market, Beshi. Maala, mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti agin na. Anya, imay mananday jay a Kevin itay nanang? Wow, nanak ko.
Nakuna nang awisan nakakano kumaamapan ag dinner ijay town. Ngam na iran amot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day dya alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tinday dya Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaengen itinasaya at anak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan lata. Umay nga umay, kasla saan a makarik na nga awan feeling ko kenkwana? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan ti riknada. Saan da a masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay ngamin ayain san Mia. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan makunakkan ko na. Adamat lang nga na ah. jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol? Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan? Oho, anyan tulangan nga ti apelyedo kmet no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mata Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos mio marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat ama nagmulmul pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo saan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Ay, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay ak Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko ana. Kana dapat itsura na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamat ngamin No bilang taiso ti pakyasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan ko naktumat. Anya lakit din. Apay ngamin ay ata apelyedo na malagmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig-akit na singpit di tao. Ay, basta. Jak lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta, jak kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period. Oh, sigamot gayam Kevin. Wen Mia, imayak ta sarong karang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardangan nakmatan. Ha? Mang sapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awalan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ti ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't makita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayatek. Period.
Siguradwem, makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, wan, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung nagtumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlang. Anyagaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Sigakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laeng. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Sigakit dimat. Ala, wanan, napipya no napipya. Na makaalagak man. Oo na yan ta Kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta a Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni Nanang akayat nakakano amam-am mo. Ha? Ang mga no adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita? Wen, agpakada kiti boss ko into no may alawas. Iti kasta, makapasyarak matigi balayo. O sige nga, Rod. Ibagat tayo ta kaninanang tapno makaisagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no may ka. Okay, Mia. Kat mo sa wen? Umayin di balayo ni Jack into no may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack? Umay kanto ija balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack Kinod. Sigakit di man. Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo takas na, si kakit di mo. Ni Jack kunamlaang. Saan ang amasapol nga ibagam pa'y ti Kinod? Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Ala! Anyamot ta, nagiti lalaki, anam amo. Malagmol-mol, kas kada Kinod, apilyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ng dayjay a Kevin kunakmanan. Ay bag nga oras yun, Nana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minin ti buo anagan mo baraw. Ay kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano Kinod Salsalan. Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko.
Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, tadyakulano kinod salsalan, ayo kisti kamatay sa. Ne, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan ko mo tinanadanon ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na adyakulano kinod salsalan. Anya? Oh, uray siga katagkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak man mo, Jack kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jakulano kinod salsalan. Anya lagi din na di tanagan. Naidumdum, mama. Ala, katusto kumamatan ati pa nagkatkatawa. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, kinod, salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawidan jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto yakin na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano kinod salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanak ka. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo. Ay, una yun ti kastoy. Jack laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay, una yun ayamiya. No nakasarsara kamot, iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelyido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal, ti kaayan ayat ni Mia, anti? Wan, nakita ko un kaanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wan, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, anti? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wan, kaanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Mia, mat. Saan na akayat ni Kevin, kaputay managmulmol ti apelyido na. Ngam ita, nakarkaro man. Dahi tangarod ti bagbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kwa na ti apelyido na salsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka ano nga gat katawag iti dayjay akayan ayat ni Mia. Ne, apay ang
nagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. O na yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie Kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ni nanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko, itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan, ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim alalaki. Agasa man, Jakulano kinod salsalan tinagan na. Nya lakit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga uyaw insan. Ngam pasensya ka na, ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta tilang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kas taunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan niya. Imbes, anaawan ni ti panunod ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawak atan eh. Makakatawak man eh. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang runa na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapit apelyedo na managmulmol. Ngam ita, nakaragkarumat, takinod, kas katasalsal. Ay, ang laki din, Freshie! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kaasi mo ti anak na niya. Manumot tan abulan nga agsinsinubli da hospital. Dahil tangarod bakit? Liber na magamin tinatamaan. Kat, manungay ti nagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kaya nalawa mo ti daga. Saan lang at nagsaalan ti balay? Adamat urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Auntie nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gapota malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadag iti tattao, ang mga no sa bali ti pan nakaawat da. At danto man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno day ta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid, kanawan, dagiti chismosa.
Dayta nga rod nana, nagriga ti machischismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay. Aywan lakay, napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Aywan ah. Nasaya update na panunot mo bakay. Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tidayta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam ma ti makita pundar da. Ay. Ha, amo kon. No asino ti dakdakamatan bakay. Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. An anusan dalaang ti agigyan iti daan abalay da di nanang dalando. Ay saus, anya lagit din. Naimbag pa'y kadata, ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita da. Nay, kariring mo pa ilaang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Asino akaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maararamid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang, agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pundarda. O, anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam ang agpasagi daging gat kay gayat na. Di daan mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikidlang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay wag, nakita mo da jay bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag ije abroad no saan adatalaang. Kasta una ti panangipaspasika da iti mararami da balay da. May samad ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasyang ipupos na. Saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag ije abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Kunamlan no isuda lang ti adda kabailan lang agparami iti balay. Sapay lak mo mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundarda. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti
pagpaspasigatan yung agasawa, kat kasla kikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada. Oho, kasano ko maakas lakikit? Kita aman, adan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan na motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawak ken kamare. Anya lagi din. Talaga ini dumduma met, ti adda at kinapasikat yung agasawa. Nagguwapo mo tinday tayo euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang ah. Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad, ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan o adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi, napaisuan ka iti imbaga. Iso akas ta ti ko nam. Hanya lakit din. Wangag paison niya. Day dya Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, ang saan mat. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngam saan magtahulugan mag. Saan lang nga dahi tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano a bangko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madla nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia. Iti naminsan ngal daw. Ay una yun. Kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kastaon ay pa nagpaspasikat da nga uray dala i-post iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Isoda lang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki day. Amo ngay lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una hindi dya Joel. Ay, yak mo. Nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon ba kay? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapnong maring iti kinapudno. Asaan na ka ipapasikat da iti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot madre, bagbagam gumamit ti asawa. Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagna ka ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo.
Ingagara na gano nga impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Kan, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kas diyang narami di asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak ka abroad, makabalay kami. Kan adama motor me. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasigat yun. Saan na may spelling? Inton o may alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay, wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanyan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay kat mo na. Awisa maamin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitamamom kan amin na nakaroba, bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparim. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad ado tayo, naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel. Ure asino kadakwada. Awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha? Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mi kini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan mi. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tattao, nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar mi. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, mare. Ibagakan ko na makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat mare. Isuda nga gasawan tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Oray yun lang nga i-post mo di Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan la ang ati house and lot ti ipabless da? Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka.
Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Ket adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Oh, ano ngayon? Ho? Anya lagi din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay balay. Ay, kwa. Agpa Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang mi, kani Auntie Ophelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Ngam, adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison, ti pagluganan nyo. Ay, Panorbora, mingga na balay. Tapno, maamuan na kiti tattao ana urnong balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare. ay. Nakababain talang aro dita bakit. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta ide. Ay, saan na maulit na bakit? Saan na talaga? Ayuwan lakay. Saan na talaga? Impagarup ko. Ada tala ang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da. Ngamda ta. Saan ta pa yan nakabaybayad iti loans ta aging gaita? Kan, namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta naghulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Naituyan ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.